Es muss immer extra ein Auto bestellt werden, um das Müll wegzubringen. Das ist teuer und da ist lieber, dass man für Hunde was kauft. Deswegen hat man da immer ein Problem. Здравствуйте. Ну, сейчас будем в этом направлении работать. Hier wird gekocht. 40-литровые и сколько вот это вот литров? Здоровенная. Наверное, 30 и 40, да? 30 и 40. Also 30 und 40 Liter Töpfe. Сколько в день В варим? день получается где-то 1500 мы считали, либо, да? 1500 1500 Liter литров. am Tag wird gekocht. Рыба, хлеб добавляется. Also Brei, Fisch, Fleischreste, Brot. Das, was von Supermärkten übrig bleibt. Что Da. из супермаркетов, да, Да, с супермаркетов, да, остатки. Aber das оттуда, muss да. man immer selber abholen. Ja? И Also die на bringen вот das таких nicht. вот потом в тачках развозится. Und so wird das verteilt in die Zwinger dann. Один раз в день. Щенкам несколько раз в день, взрослым один. Erwachsene Hunde kriegen einmal am Tag Essen, Welpen kriegen zweimal am щенкам Tag. Wie viel kriegen sie da, wenn es einmal am Tag eine Schüssel voll oder ist es aus dem Gefühl raus? Na, Schüssel voll, weil da auch mehrere Hunde. Хватает